بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله في قهر ذلك بلغن دوا على لبوتي إمها دربرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدعون من مهارك يوم مدني كيرتي ما النبي صلى الله عليه وسلم مامدو ألغون من بحتن جه أدب دوغ واهكا إيغة ترين ألغون من مهارو كيما مغندني نبي صلى الله عليه وسلم أخلاق لبغت متكا ألغون من نفس دكان ألغون من لبغن جه أدب دوغ واهكا එම්මෙ ෆහුන් අලුගනුමෙන් කියවා ෆවානි කීර්තිමයි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ අලුගනුමෙන් එම්මෙ ෆහුන් කියවා ෆවානි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මා බෙහෙවතුන් අලුගනුමෙන් බහට්ටන් ජෙහෙ අදබොග තවග තරෙන් අලුගනුමෙන් එම්මෙ ෆහුන් කියවා ෆවානි අවවන අදබු මියදු අලවණුමෙන් ආද බාරවන අද බලවණුමෙන් ෆෝන් කියවවානි එයි අලවණුමෙන්ගේ නෆ්සුතක මදහ කියවම නුරුහුගේ වාහක මාෆ් කරබාති මියදු අලවණුමෙන් ෆෂානි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ අඛලාaqු ලිබිගතුමා බෙහෙගතුන් තේරවන අදබු එයි මජලකවස් හඩි හුතුරු බස් නොබුණු අලවණු තිකුදින් කාරේගා මුනෆොන්නා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ අඛලාaq ලිබිගතුමා බෙහෙගතුන් මියයි වාහකත අලවණු මෙන් හම ලිස්ට් එක ගොත කියාලානි ඉන්ෂාඅල්ලාහ් ගින කන්දතෝගේ තෆ්සීලු ඉබාදේ අලවණු මෙන්ගේ පිපොලගොරාමගේ බාකි හුර එපිසෝඩ් තෝක මිසාලක මජලක වෙස් හඩි හුතුරු බස් නොබුණු මිවාහකතන් අන්නානේ වාහක දෙක්කුමගේ අදබතෝගේ තෙරේක එම්විමා කීර්තිමාන් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මකී ඒ සහාබී බේකරු සිෆකුරවා ෆවා ගොතුගා එකලේගේ ෆානකි දුආකුවස් හඩි හුතුරු බහෙ විදාලොයි බේෆුලන්නෝ එකලේගේ ෆානු විදාලවනි රිවති බස් එකලේගේ ෆානු විදාලවා ෆවගත් හදීස් කරවා වනි ඉන්නල්ලාහ තයිබුන් ලා යක්බලු ඉල්ලා තයිබා Allah subhanahu wa ta'ala ki ei heo farate gale ilahu heo kam menuwi qabul nukurave kirtima nabiy sallallahu alaihi wasallam ki ei majalakavs majalakkamu hadabaves hadi huturu bahe vidalwa be kale no emi ma alawadu men miyadu kiyawa kodi magi khasako bistanje he waram muhim point mi alawadu menna majalakan hadabaves ba dulum bunegen nuwane bastange bunawigende මීකමුගේ සවබුන් කිහිනෙත්තෝ වෙගෙන් දනි අලුණ විස්නාලම මීකමුගේ සවබුන් අලුගොණ මෙන්න අලුගොණ මෙන්ගේ නුබා අමල්තෝගේ තිලෆත මේ කන්තන් එබා වසන් කරවෙගෙන්ද එහෙම වීමා හඩි හුතුරු බස්ත අලුගොණ මෙන්ගේ දූතකම් බොනගේ නුවානේ අලුගොණ මෙන්ගේ නුබාකමුගේ තිලෆතුගා ලියවිගෙන් දාකම අදියම යගොත නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එකලේගේ ෆානකි එයි hadi huturu kantetta ves korwa be kalenu dulum ves ekalege faano hadi huturu bahev ves vidala noe ekalege faano ei nuba kantetta kurwa be kalenu adi ekalege faana ki nuba kam miha kulawwa kurwa ves be kalenu ehmi nabiy sallallahu alaihi wasallam ge akhlaq terega mi kantan himelegende alhmi ma algonu men ves jihene algonu menna bay fahara eba sukulta gole iruga ratta hinnaga uleero alawanu men kuram beenu nuwa kame eba kolleve ehen kujjak meduweriko ehen kujjak eba hivvarude nuba kame koran gosbalashe mihen hada balashe mihen bune balashe ane kujja ruli arwale ego bes eba hede ane miha nuruhe kanta seba meduweri kurave alawanu men kuran nukeneni enno alawanu men bennuwani ekanta kuran ane kujja labwa ekan kuruwan bikamuge sababun libeginda eba kellumen ebai e kujjalem ekan kuruwikamuge faafa seba ane miha sufle hama ekeccha kashe mi bani hagigatoga emiha milibe gandani ekan nuba ekan kurimi hegge
fadain ekamuge azabu eba emiha kan libigende e nubakan kuruvim kamuge azabu ese libigende adi hama gota nubakan me kuri kamuge azabu ese libigende e nubakan ta kuri kujja eke hama iddara jegge behimene adi ege ituran emiha ge labba kurvi kamuge nubakan waseba enaya libigende kirti ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge akhlaqun libiganna kamuge wejjiya aluna menna kiye mismi hun labba nubakan tak hibbarudi mismi hun labba nubakan tak kuruwa be kamuga wegen nuwane adi nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge akhlaqu libigatuga terega eba himene evves mihaka alugona menge ahakavviyakas adi ehem mihekkawoga wiinamaves emiha hin nuruhe ka fada kantatta hin hamanu jehe fada kantatta nukurun anem mihage moonu badaluwa emiha moonu badaluwa fada amaluta koggen nuwane alugona men waanjeheni mista konnan heyo khabaru tadde bayekkamoga mista kon nafrat teri kurak bayekkam galuna wegen nuwane nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurawwi bashiru wala tunaffiru mistakunna ufaawirkan tiyaba mihun genestation mistakun nafratteri nukurwashe emi malunu menna ki mi mistakun nafratteri wa kahala mistakun hinhawnu jehe kada nuruhe fada kantatta kuraba ekkamoga wegen nuwane nabiy sallallahu alaihi wasallam ge akhlaq libigatuga terega mehimene duran rakkateriwun duran rakkateriwun ge terega eba himenigen de dulung huturu basta nubunu ituna dulung heyobas bonung Allah subhanahu wa ta'ala ge hazrata ufuligen dani heyobasta Allah ge hazrata ufuligen dani heyobasta Allah ge hazrata nubabasta ke ufuligen nude ei ko bato Allah ge hazratun daruma libigen midani heyorangolo bastaka ege badaluga nubabastaka Allah subhanahu wa ta'ala qaburen nukuraba nubabastake ege badaluga miha ka libigandani ekamuga sababun azaba miha kurmatila jehegen midani hiddati kama ena kurmatila mi jehegen dani bay faran hitan arafane timanna buni bastahoga sababun timannaya duniyega ekamaddi may nuwane akhiratuga dimawani nu alugona menna anemmiha hinhamalu jehe fada anemmiha derawa fada anemmiha ituga jehe fada bas bunuga sababun alugona menna duniyega fada kantattaka kurmatilan jehidane duniyega sakamuga azab Allah subhanahu wa ta'ala debba fanhemi ami warabba rabboda alugona men visnamane kame nabiy sallallahu alaihi wasallam ka akhlaq li gono terega majakurum madkuruma tedu bas bunu nabiy sallallahu alaihi wasallam gariha edduho kannani anhenako muskule anhene biwaha kuridos kiyadini tikodinna kike bonani emiha asa e Allah ke rasula timanna suwaroge devene hiya hadis kurabi kike muskuliya ko suwaroge nuwannane ehindu emiha warabboda dera wejje hitam kona rom fashafi kike hadis kurabi nabiy sallallahu hadis kurabi muskuli haluge nuwannane bes miha ko suwaroge zuwan kamuge haluge ko miha ko suwaroge wannani kadek fano vidalo dogetta teden kadek fano vidalo bi ekadeke fano majaraka bes vidalen nuwe mi haqiqata khilaf bas pule ekadeke fano maja kuramo bes vidalu vi samasa kuramo bes ekadeke fano vidalu vi tedu bas pule mi ma maja kurun madu kurun jihe adihame gota majalaka bes dogo bahe bunage nuane majalaka bes algono men bunan jeheni tedu bas nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis koravi tiyabami hunna timan kadege faana mifenna kantatta fennaka moga wejjenama tiyabami hun hi uluni hi madunne adi gina in royuluni he tiyabami waragine rone timan kadege faana mifenna kantatta tiyabami hunna fennaka moga waninawa nabiy sallallahu alaihi wasallam ge akhlaq ge terega insanunna direta keccha rahum kurun himenigemme ekalege faano warabboda direta keccan oga terima mista kunna baru eluvvi direta keccan oga terima adi hama egota insanunna ves rahum kuruma ekalege faano warabboda wasiye korevi ekalege faano kobato miha maruvima
ඉන්සානා මරුවෙම ඒනාක දෙන්නේ ගේන ඒනා දෙතර අමර කුරා ගොතේ ඒනාක එනා ගුණවන්ත බින්දියක තදුවගෙන වෙස්නෝලයන නමස් නබී සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරබි තියබා මිහුන් ඉන්සානා මරුවෙම ඒනා බින්ගඩුක වලුලාරස් බින්ගඩුක අඩියල්ලා ෆිත්තානුලාෂේ ඒක මානේ කි මීහාගේ මච්ච ගෑමච්ච වෙලිතන් අලා බින්ගඩු දෙන ෆිත්තාරු නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අනා කුරවි adi maruwe fonna miha kashita binda emihaya gona kurun lotantam fada kone kanta kurun waki nabiya sallallahu alaihi wasallam mana kurwa fawa kame adi koba mi insana maruvima ekalege faanu insana dedere amalu kogge nuwana kwangawa fori kantatta adi koba to insana duniyega horiruga enaya maboda raham kuran ekalege faanu mani amuru kurawwafa miyaduge khutubage salgona menna mibahakata adu ibegen higajje Allah subhanahu wa ta'ala miistakunna raham nukura mihayaka rahumen nukurane ekam miyaduge khutubage salgona menna mi adu ibegen higajje Nabiya sallallahu alaihi wasallam ge akhlaqu dibkantuga terega dahivatikan dugollun himenigemwe mikamaki Allah subhanahu wa ta'ala nurussawa sife adi miistakunge medugawes ruhige ma sife no miye dahiwatika makiye Nabiya sallallahu alaihi wasallam maki ei warat bigila tibe kade Nabiya sallallahu alaihi wasallam mekalege faanu ga eppulan echen arafi awhabballawani echa Allah moge heda kolleveto echen Allah moge heda kolleveto tikudinna adivegen hidiya mi darustawga Aisha radhiyallahu anha vidalwani kike tibankamana gege emmas devanamas timmanamas wegende alifan kanya rono kollata kadura fena ekam esekalege faana kaduru kolen libulaka sekalege faana ballawani yawa Allah moge heda kollebeto Nabiya sallallahu alaihi wasallam emme diretivi kommasarega midi haftaga suwaluge sainno Ramadan mahuga eskondu waswarega Jibril alaihi salama badde wada kanna wagutuga Nabiya sallallahu alaihi wasallam Aisha radhiyallahu anha vidalwani waroli feden kalege faana watuga hunna takati Allah moge heda kollwa huskollwa immalwa ihas direti be kaleme emi ma kalege faanuge akhlaqu dibakatunga terega be himinigende dahivetikan du kollun dahi mihaka vegennuana koba dahikamaki ena gatuga hunna echen anmihaya dinuma ena inkar kura miha ekama nuruhun teriwa miha ekama fasje miha ei dahi miha ki bifada mihunna islam shariatuga defa mihunna ki bakhilu ai dahikan mi nubasi fen algon ben horiha ko nimeswane durwan Nabiya sallallahu alaihi wasallam ekalege faano algon men baru eluvi kurin nidumasha fatiha heluma fawga nuniduman Nabiya sallallahu alaihi wasallam baru eluvi ekalege faano hadis korbi ishana mada fawga tiba mi hinden bekar waagata dekkoga nutibeshe awhan nidashe ki kurmattaka dammaru real kon kurmattaka helumattaka adi kobato fadistamadu jamaata diwattaka regando ya dammanten nunida olomaki islam din barwala kamen non adi hama egota fadistamadu ga fahun nidun mi Nabiya sallallahu alaihi wasallam barwala fa kamen non Nabiya sallallahu alaihi wasallam dua kurvi Allahumma barik li ummati fi bukuriha timan kalega faruge ummatuge mihunge baraka illavashi emihunge duwaluge kuri kologa Nabiya sallallahu alaihi wasallam dua korvi duwalu fadistamala fawge onna bagutawga fasage kora miha emiha ge kora masaketawga baraka illevun edi fadistamala fahun nidima algona menna masaketawga kannekkan eba meduveri wegende emi ma duwaluge masakkai mi qawmutawga musandi wegen gossati mihum wes emihum bune foti tiwamme musandi muge emme bodu astaki duwaluge kuri kologa tiwamme masakketta fashame duwaluge barak kuriyala heduna masakka fashame tiwamme ya fadistamadu kollagen zikur kolla duwa kolla fa saboyegen awha masakketta feshuma barabboda wane masake korame fadistamadu kolla sukuredda ko dimes wagotaki nideni fadistamadu kollagen benumadi nidan ami duwaluge baraka kendiganda kame horiya ko din hada kuramane duwaluge baraka kendiganda kame mi duwalu hedunu
පරිසමාදුක ෆහුන් නිදුමකි දුවාලුග බරකා ඉල්ලෙවුමන් එදේමීහා දුවාලුග ඒනා කුරා මසක්කතු රංගලු නතිජාන් එදේමීහා සුකූඩු ගරංගලු නතිජාතක වාසිනුන් එදේ කුජ්ජා පරිසමාදුක කුජ්ජක මසක්කතකි සුකුරු කුරුන් දුආ කුරුන් එෆහුග එකන්තත නිම්මා අවහත් දුවාලුග මසක්කත අවසවගතුන් එමියමි කන්ත හුරියා කුදි මානේ අදා කුරවේතෝ වරන් කුරින් නිදුන් ෆතිහා හේලුන් kurin nidima hama nidikolo salame vane namase kujjak bahara egar jahan jahafa nidima hatarajjar hatarode bang hela me arang munda wokama kavane enno emiya kuri baga nidima inshallah e nidikolo salame begen dani nabiya sallallahu alaihi wasallam algona menna baru alba fave misketuga jamaata awma misketuga jamaai wajibogen wani firhenunna namas anghenun emi hunna ediyogen mani geega namadu kurun nabiya sallallahu alaihi wasallam barolo bafa namas ebe ekambalun miskitan annaka moga wajjiya mananu kurawasha nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kurawwa poti miskitan annam beenum anghena kambun e fursatu namas emme maivegen mani anghenan eenage geega namadu kurun nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kurawwi timan kalege faanuge miskituwa qur'an namada wurawas kambulege anghoyogen mani eenage geega qur'an namade ekadege faanu miskitaki ei e miskituwa qur'an namaz wasjidul haram fiyawa ehem miskitaka qur'an namaz wora enhas guna ituruwege mana namade ege mana ki masjidul haram fiyawa ehem miskitaka qur'an enhas namaz ha sawab libene miskituwa qur'an emme namadaka namas hadis kurawwi angenunna emme heyo kambodi konta ko namaz kurume eenage geega qur'an namade adi geege komme tanaka qur'an namaz wora geega ekama khas kurawegen emme wanghanawegenwa ekahiruwegenwa tanoga ekani hore qur'an amade anghenan emme heyo kambodi emiya firihenun jihena miskituge jamaata samalukande nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kurawwi timan kale fan hippulan arawada gannawe namada qamaddifa mihaka namadu kurang hamalukaffa miskitan nugasti firihenuge geegega hulu jahan timan kale fanu egotta kanta kurawwi muhe egeegega kodakudinna anghenun nule nama kuda kudinna angenunna kiye jamaa wajibuge ma bayenno enno ehmi ma nabiy sallallahu alaihi wasallam mikama me baaru elowwi ekadege faanu beenami hulujaha kon ekade faanu bayan koddevi haada bodu kameke mi jamaatan awmaki jamaatan nastimuki haada nobawege ma kameke ekadege faanu mi egotam mi bayan koddevvan beenum fuluwi ehmi ma miskituge jamaata samarukan dinuwaki mi nabiy sallallahu alaihi wasallam akhlaqo terege himene kame ekadege faana ki ei algon menge leader ekadege faana ki imamo nabiya sallallahu alaihi wasallam wazifa ki ei ko bato allah ge risalat for ko den mista kunnage namaz kurawun ekadege faana barabar jamaat barabar miskita wadagen namaz barabar kadi je penne barabar wadagen mista kunnage namaz kurawwa emiya jamaata samalu wakimi nabiya sallallahu alaihi wasallam ga khulaq libigan namiha kuran jehena kame adi hama egota 22 වන අදබක රූලි කොන්ට්‍රෝල් කුරුන් රූලි අතුවේ ජනම අවහන් ආවුසු කියන් ජීහන ආවුදු බිල්ලාහි මිනෂ් ෂයිතානිර් රජීම් ආවුදු බිල්ලාහි අදි කොලන් හොරෙ හුට්ට රූලි ආසිකමග වෙජ්ජිය ඉෂින් නම්මානේ ඉෂින් ඉඳ රූලි ආසියා තෙදුම් මානේ නොත ඔෂෝ වෙලම් මානේ ඒක මානේ කි එමි එයින් හාරෙන්නෝ එයින් හාරතකන් එන මානේ බදලුවන් එයින් හාරෙන්නෝ එයින් හාරතක වානේ බදලු වෙලන් රූලි කොන්ට්‍රෝල් කරන් ජීහන රූලිය කි ඒ ෂයිතානා කි බෙන් අන්න කමේ ruliya ki ei shaytana ki bang anna kame emi ma ruliya anna hiduga a'udhu kiya shaytana ki bang rakkater kurungadi allah subhanahu wa ta'ala ga hazratun danna mane tevi sana adabaki nabiya sallallahu alaihi wasallam tereka basmadu kurung nabiya sallallahu hadis kurabani man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw la yasmutu allah hasha rasulullah sallallahu alaihi allah hasha qiyamat duhan imam wa miha emihaage dulung heoba hebbonashe awla yasmutu nuwata ena hanuhunnashe emi algona menna dulum buna ba kiyei heoba kanwa kamuga vejjiya algona men hanuti men wani basmadu kogen timen wani kivegen bastaka ki dulum buna bastaki fatuga livigen daiche tikudunangeta algona men dulum buna komme bah ki algona men fatuga livigen daiche ngamina mehem bunefiye record kurawene algona menna miyado record kura algona dakka wahakata ama egota mi wahakata algona menge fatuga be liyewe bahum ba transcript kuraweba
bahum bahan akurung akurung aba liyewigen heba hebuna vejjiya heba hoge fatuga heba kamuge fatuga nubaba kamuge vejjiya nubaba kamuge fatuga eba eba he liyewigen ehmi ma basmadu kuruma kiyei algon men kommen kuranji ene kam konkala ba he nubaba stebbuna vidana kamattaka ehmi nabi hadis kurabani heba he nubuna kamuge vejjiya hanuhunnashe sawi sunada baki Quran kiyewumuga maanaya visnagen Quran kiyewun Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabani afala yatadabbaruna al-Quran tiyabami Quran amedu visna fikrunu Quranu hayya yamima Quran kiyewumuga Quranuge maanaya visnagen tadabbur koggen kiyewumi tadabbur koggen visnagen kiyewun mekamuge sababun algona men ekamoge maana ingi Allah subhanahu wa ta'ala kuladumman takan ingi algona men nafsuta warabbodan islahugen daana me Quran kiyam hussekan ei deligane kiyawala gota lawai kiyawala hin kiyawala echkamuge hadagen nuane Quran kiyawairu ege maana visnammane algona fennani miyadu waragina kudin beenu me ragoraga Quran kiyawa namma raga Quran kiyawaru ustaadwan adwahalairu rago kiyevi ekujja hosekene deligane kiyawa he e raga ki ehi ekujja Qur'anuge maanaya eggota kiyawali Qur'ana warabbodan asal Qur'ane aluna fenna bay qari werin kiyawun taguga ebe fulun hitamari wahata kiya iruden warabboda derawa isalaga sheikh husori kiyawairo warabboda mihan asal Qur'ane e waran hitamari wahaka ekkan igene adwaha miha bas maana negudakas mana neguna kasengene ehmi akirit Qur'an kiyomuga mana visnan kiyoma ki nafsu tan islah godde kame nabiy sallallahu alaihi wasallam kadege faanu khudaaga terega minige mata kamemmi nabiy sallallahu alaihi wasallam ekadege faanu duwa gos huwante dule nokollava miha ko algonda menna mideni sendu kola jahala balasha ei ragalu tohiru echkamuga vejji algonda hon eti du kollagen nuwana aluna fenna waragina makka madina diema tanta ataru ikkanti be mihon ataru kolen haakal deene atuga algon men ifata kai du kollagen nuwan algon men jene e beenon kollan nammas e ataraki ei tahir tohiru nuun ecce nuwata alcohol fada eccen ala forik ecce kamoga wi algon men du kollan masala enne nabiy sallallahu alaihi wasallam ekalege faanu duwa ko huwande radden nukurabba egmanake mihaku huwandu kole dini hadiya kurave e radden nukurabba beenon kollan gaga hakani radden nukurabba nabiy sallallahu alaihi wasallam hamima huwandu dumaki nabiy sallallahu alaihi wasallam rabboda lobi kurabbe kame ekadege faanu sahabi rabboda lobi kurabbe kame adi ekadege faanu sahabi nge terega tibbe mustendi bebe kalon ebe kalon rabboda huwanda lobi kurabbe umaruge faanu wada gannawa magugaves eta gadire wahanden huwanduge wasure ebebe kalon sahabi be kalon ingi wada gannawa ei umaruge faanuge waskan eduwani iha miiru wastuwa huwadu umaruge faanu suru korabbe ei nabiy sallallahu alaihi wasallam sunnata lobi korabu mattaka ay be kalonge abaluta gengulovi goy sabbi sonada baka siwaku beenon koron siwaku beenon kuruma miyad tafahadu kame inge siwaku koron bakiya dain ungulum abbes dain ungulum gina koron nabiy sallallahu alaihi wasallam dain ungulu mattaka beenon kuruwi siwaku kiyaich ei dandi kolen ei mi gahuga onna dandi kolen ei e dandi kolun mi dain ungulu mi warabbodu sunnate mi haros dibene rajyemes gannan libene saudi arabia fadan tanugos makka madina tanugos siwaku hunna liben siwaku deshem bunirun dene ei gahegge dandi kolen ei e dandi kolon saaf kurine daibar rit ko huduwe databbeeno waramu maadda dawse e dandi kologa himene kama doctor wase babune adi hame gota angaga was bacteria marala emme fakka maadda ta honnani mi dadiga kama doctor monani mini e dandi kolo innoge bala teguna fenata me araba mi siwako mi beenon kurmaki mi warabbodu sunnate algon men dain ungula burus beenon kurma ituravves mi siwaku beenon kurmaki mi nabiy sallallahu alaihi wasallam ge sunnate ewa mi siwaku beenon kuran ki nabiy sallallahu alaihi wasallam ge akhlaq ge terega himene kame adi amay ko tangalon mi anga lala wa jiballa ngul badalu galon men dain ungula fe kamu jami doela ngul maki hama riveti ade namaves
algon men dayungula lafa e fohela tisho hikkala babanu waki ha masane kamenno adi haasako mizamanoge bagengula echila wakin haasako hunna galangen hunna matijahala boxe bagengula ha jiballa galame jahala fanginna kuda kuda ibaran himma mecce me kuda waengiye bores kuda kuda dani kolam bidani kolaki mi siwa ko beenu kurmaki mi nabiya sallallahu alaihi wasallam sunnate algon men geega baban wes mi sunnal libigatumaki mi warabboda algon men nabiya sallallahu alaihi wasallam akhudagun libigat mattaka koram muhim muhkame nabiya sallallahu alaihi wasallam ge akhudagu terega himene kame mi gada fadamu hivvaru gada kurun waru gada mi hekkamu gabun bakin khassako haqqu bas bonan jehe tanoga hivvaru gada kuran jehe haqqu bahib bonan jehe tanoga e haqqu bas nubune do kollage nuwane haqqu bas bunumaki ei fitunayaka mi fitunaye medure nuwane kamaga wajji alugona wajjihene haqqu bas bonan hivvar hunnan jehene ei alugona menge nafsutaka nabiya sallallahu alaihi wasallam taskod devwa fawagoy ei alugona menge amilna nafsutaka kamaga winama wes alugona men jehene haqqu bas bonan jehene haqqu bas bonan jehene tikan odi digotaka nune tikan kuran jehe gotaki miye wagi khasako munkaray mana kuna wagu taguga munkarayta kureve wagu ta alugona jehene haqqu bas bonan jehene nabiya sallallahu alaihi wasallam ge akhudagu terega himenigenda kamemmi ashawisona akhudagu sifagi goton hiona sehe qabulu kurum alun menge terega bayam mihuna wagotaki mihak heo bahe bunima bunana kaliyaki ti mihen ule mihaka emiha ki ekitamme nuba mihak kamaga wina was emiha seona sehe divi kamaga wajji alun men jehena qabulu kurum balama shaytana ki abad mista kunna nuba basta nuba kan dattaka wasiya kurami henno edduha ko abu hurairah radhiyallahu anhu mi hadis ti kudin adwahane abu hurairah radhiyallahu anhu shaytana bidas koddeni tiba nibdairu kiyashe mi ayatul kursi kiyashe nabiya sallallahu alaihi wasallam ekantan approve kurabbi namawes henno approve kurabbi nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kurabbi ei shaytana ekkala kaduru tawganna gan are wagati kudin hadanga borta kaduru tawganna nabiya sallallahu alaihi wasallam hunnani abu hurairah radhiyallahu anhu hawalu kurabba muslimunge mi sodagatu geneve zakatu gotone kaduru tabba hatta erriyak miha ko annani wagan as kaduru ganna abu hurairah hi pahattawani do ado hem nimi wahaka aneka devanare wasi pahattawani timmadarega buni timmadarega dulen qur'ana me biregen dani hama nabiya sallallahu alaihi hashe emi habunani timanna kale das ko den mira timanna nanna ne mit faden kiya fiya ahadul kursi kiya ganni dashe enno nabiya sallallahu hadis korabani ei shaytana ena ki dogo hadami e kazzabeke namas mifar ehdi tedeke emi nabiya sallallahu muli ummam mitibi qabul ko gengene se muli ummai ti hodin horiya ko din nidairo eba ekanta koram enno namas mi nase qabul kori alawon man kihene nabiya sallallahu alaihi wasallam e puru kori mati ko din nubuna teneka gossa kafar ko hona se hadat dinakas qabul koran jehne hennno e kafar ko de hona se jene e puru koraven ei muslimun bada gannan je badana se hadatto inge ei waram muhim kamenge e puru koffa hona se qabul koran jehne emi mi hunde muslimun de he rangalo mi hunde nase hajjena qabul koran adi insana ka kureda nuba fa bes nuba ka me kura me suradana no es emiha ke rangalo mi he kamaga wejjiya heuna se hette kamaga wejjiya jehena qabul koram misalaka algono men dogo hadani ko miha ke bibuni bada doguna hada shobone kalesti dogo hada mi heke eyenno algono balanji hechaki algono balanji na dogo heduma ki nuba sifa ke hisabun ene se he libika tumattaka jehene masakkai kurang efadana se he raddu koggen nuwane nawawiswana adabaka adulu werivon ei algono men ge ambidaringe bedu kamoga winamas algono men ge ahonge bedu kamoga winamas algono men kuriha horiha amalegga adulu weriwa jehene tiriswana adabaka nabiya sallallahu alaihi wasallam akhulahu libgatu mattaga kuran je ganda to tere turataka kettirivon mi istakunge medun algono men waragina kandattaka ba kurimatiwe mi istakunge ba algono men waragina digina ngulen feshima dini kandattaka loabi koggen dini alokanta ngulen feshima mi marabbodan eba mi ekandattaka norhon teruya malama ekon hada edduwa ko algono ustazo tikudena kiyadane faru ake ustazo qur'an das koran hidu das koran wegen
උස්තාද් මදීනාන් හොවිගෙන් දාම්වගෙන් එද්දෝ කරට්ටේ කුජ්ජ කෑරේක බුනි උස්තාද් මහරුනේ කුර්ආන් දස් කුරම් වෙගෙන්න බුනිම වරන් හීගනේ මලාමතු ගොත බුනි මේ තීකන්ත නුවානේ බුනි තිකම තිමන්නස් වරබ්බඩන් උලුන් කම කොති තිකන් කුරම් වෙගෙන් නුවියේ බුනි නුවානේ බුනි තිකම කුර්ආන් අලුණ කුර්ආන් දස් කුරම් උස්තාද් දියරවස් වරබ්බඩන් හිතන් එරි මිකුජ්ජා මතින් මිකුජ්ජා මිහෙන් බුනේ උස්තාද වරබ්බොඩ උඳගෝවි තොරාලක වි වරබ්බොඩ නොස් එකම වරබ්බොඩ කෙත්තෙරෙන් කුරියක් දියයින් එකුජ්ජා මාෆුව කුරින් නමස් එකමට්ටක කුරිමතිලා එකම කෙත්තෙරෙන් දියම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකන් හිම්මවා දෙවි මිෆද බෑවර කන දාන අලුණ මෙන් මිස්කිත බරාබත ජමාත දාකමක වෙජ්ජියා අලුණ මෙන් එකුලේ කොදිගේ උඳගෝ කරේ මොනා මිස්කිත බංගේ ගෝවාර කලේ තිබ දමුයේ තිමෙන් දෝ කොල්ලාවා තිවම රඟලක් තන කාන්දාගටියක කලේ බොජ්ජිය දෝ කොල්ලා වදා මිස්කිතරේ කියාව මී රට්ටේක පරාසන් දිමාවා උඳගූත තොරාත මිකන්දත්තක ජීනේ කෙත්තේරිවා আদি හැමයි ගොත අලුණ මෙන්න තොරාලකෝ ෆිමිහා උඳකොලකෝ ෆිමිහා දතිකම දී ෆිමිහා අලුණ මෙන් ජීහේන මාෆු කුරුමුගේ රියති සිෆා ගෙන්ගුලෙන් ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලුණ මෙන් අමරතෝගා බරකා ලැබු මට්ටකා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ අඛලාග තරේගා nafsan ede komme heo kame anekayan eden jihene nabiya sallallahu hadis korom etiba mihunga terein ekakues iman wikamoga nueye emihege amilla nafsan ede heo kan enage akhaya bestibon ede jomaddan denne algonomen eba edemo algonomen sukuluga e report hatel koran algonomen eden jihene den tibi kudinna bes masay kogen e report limuma alun men edigen nuane ena den libeman hi bi report එක නෝනි සී report එක fast nuwa kujjekkamuge kujjawa jeheni alun men amina sang ede komme he kame alun men bayda miru kaacchi kewma alun men eden jehen alun men akhaye be sefadan libuma alun men eden jehen alun men libe komme he kame kamuge wejjiya alun men akhaya ekan libuma adi hame goten alun men nafsan nede komme nuba kame alun men bedu deragote wan alun men nede fadan alun men akhayan alun ratte mi ha bes alun danna ehem mi onos efadan numa alun men eden jihena alun men befana mi hum bonani mi imam mi haya namado kiyawairu imam mi hawara soft ko kiyam dati bam mi ngade dala den kurejjehena namay alun men nede alun men namado kurar kurejjehwa waka imam mi ha kurejjehwa sedigen nuwane hitabbe sarwagen nuwane ehima ei mifada kandattoga terega himene kandatta ehima enaga amilla nafsan ede heyo kandattan enaga akhaya medu eden jihene adi hame goya timayage nafsa nede kandatta timage akhaya edigenne nuwane timage akhaya efada kame bumaka nuba kame bumaka timaya edigenne nuwane tiris de salam fitrun gina korun salam goun gina korun assalamu alaikum warahmatullahi nota assalamu alaikum mifadain kiyun gina koranga wajihe nabiya sallallahu alaihi sahabe ekbe kalun vidalone timammenge timeduga salam fiturun warabbodak gina korime ege terege be kalo siva koramani hilagande nuni farbade fatanagge demiyun ekkon hingamon gos bodu hilaganden oti ebbe kala kodagen hilagandoge kanai faraton ebbe kala kodagen hilagandoge wa faraton anekas demiyun gos baddalu astiyammen assalamu alaikum salam kollame assalamu alaikum warahmatullah salam wa eha wara sahabin ebeduga salam fiturun gina koffoti emi salam gomun warabboda gina koran jehen adi hame gotam mi salam gomuge terega salamuge jumla benun kurmaki waram muhimmu kame mi zamanu galun menna ain indalona hi nota good morning good evening mi fada kalimata ki mi salamuge tere galun libe darumen libene alun menge salamuge darum libene assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nuni assalamu alaikum warahmatullahi Allah ta'ala wa yuqrabani wa idha huyyitum bidahiyyatin fahayyu bi ahsana minna urudduha tiaba mihunna miya salam goa fi kamoga vejjiya ege raddu evra ma heyokon deshe aluna miya salam goa kamoga jaluna gonje hari assalamu alaikum tibayan Allah taala salama dikkan labba hotte ege badaluga aluna me raddu korami evra heyokon mi salam ge raddu deni wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh tibaya Allah subhanahu wa ta'ala salamat terekan labbashiye adi ekalaga rahmat labbashiye ekalaga baraka labbashiye bala ehmi makirit qur'an mi ayat go tera mi fit kolli fahayyu bi ahsana minna urudduha evre ma riveti salamakum ma hiyo salamakum enami ekanta raddu kori
එහෙම යා මි zamaanu galon menna mi jahala hay jahalen hay nuani nuata helo mi eggotaka bes muslimunga mi beenu koramane kalimataka no salamuge terega mi himenegen nudane algon men ebe algon men dulum bona kadima yakon sawab hasil kurun ki kurang algon men hay jahme ki kurang algon men good morning good afternoon kiyamwi algon men salam goala fa dem bona we masala nete assalamu alaikum allah tiba salam kallavashiye good morning misalaka tiba baajjaberi hidunakan edeme egota bona masala ne namawes mi salamuge kadima beenun kuruma kimi kommehen mes kuran jehena kame ahlan wa sahlan arabin bahon e bonahen ya marhaba mi fada kalimata ki sabahul khair nuni good morning good afternoon mi fada kalimata ki salamuge kalimata ge terega himene genna nudane abadu saf tahirun nabiy sallallahu alaihi wasallam ga khulagu terega nabiy sallallahu alaihi wasallam abadu sunnani wara tahiruko wara saf tahiruko adiko baatwe kaleke faan wudu gelle kan meduwer wejjiya abudus wudu kora ba hun ega mana ki abudus eterege taharatus tibiganage beer fushuges taharatus tibin alun menna nufanna taharatus koba najihun tahiruwege namaz kure pada haratu kan nabiy sallallahu alaihi wasallam mi hunnawani mi sahabi mesken gulubbi sunnataki 30 faswana adabaka tikudinna tankol biiratte kawaka bedana nurage kula badalu kurun nurage kula badalu ko nabiy sallallahu alaihi wasallam sahabi be kan baro elubbi nura jehima hudu nura mi boluge kula nuni tumulige kula hudu kula badalu wima malaike be kan semiya ku deke laduganna kam hadis ga asawani usmanu ge faana ki wara tumbuli fulu hudu be kale ekale ge faana tumbuli fulu ge hudu kam malaike be kan laduganna kam nabiy sallallahu hadis korabbi ekale ge faana ke laduganna kam nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis korabbi tiyaba mi honge tumbuli tahuge tiba mihun nurage kula badalu kurashe kalu kulennu kalu kula nun kulayaka raikula nuni gada raikula don kula mifada kula mi beenu kuran jehera alun beenu kura daibes fada takechenno hina fe beenu gogge nuwata efada qudurati maadna beenu goggen algona men mi kula badalu kuran mani nabiy sallallahu alaihi wasallam mani mi kula badalu kurumuga raikula nuwata gada raikula nuwata rindu kuda fada kuleka badal kuna baro alwafa namawes hadis koravi ihdaru sawad kalu kurumun rakkatere wacce amiya kalu kuruma kimi islam deenuga nahi koravige ma kulaye nurage kula badal kurumata kalakok gennuwana kalu nu kulata kalgono men beenu kurabali ei kalu kulaya wara kari kula kamaga vigas masarennete misalaka gada raikula gos gada wegen gos kalakulaye balala mihakan hiya warax masennete nama sida kalakula beenon koggen nuwana ei kalakula kan egi hura ena beenon koggen nuwana mi islam deenuga mana kurawa fawa kame emme fahu adabaka ekalege faanuge sunnatuga sallallahu alaihi wasallam sunnatuga hifehetton nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurabi inna min waraakum ayyamus sabr tiyaba menga fahatunge ba adeye ketteriwanji duwastake ketteriwanji duwastake ibade litamassuku fihinna bima antum alayhi ajru 50 minkum duwastakuga duwastago ketteriwegen hunna mihayan ajru liwegen meye tiyaba mihunge terein fansas mihunna libene daruma efada emme miha kal libene ki konkama emiha ketterumanga belibe tiyaba mihunge terein fansas mihun ketteriwun libeha daruma libene ifada duwastakin ebade mi telon ezaman assa miya dalon men ketteri wanga je huriya kamega miyunta busy wejje namadat dam ek ketteri wanga je namad algon men emme busy wegen wagade egwana jamaata annan yoggwadi ketteri wanje namadan awma algon men miya dumatti deenan ulumuga warboda ketteri wanje miya duwani miha ko tumbuli battali mukes warbodo madamataka warbodo madamataka enno miha riti ko hijab elumaki riti ko miha huadula hedumaki warabbodu madamataka efadai dini gotun kamekko fiya warabbodu madamataka miyadu wejje miyadu madiyatu wastan asan biya hadis korobani min waraikum min inna man lahunna nabiy sallallahu alaihi hadis korobah miyatti tiyabami hunga min inna min waraikum ayyam as-sabr inna min waraikum ayyam as-sabr tiyabami hunga fahatuga bote ketteri wanje duwastake
දැන් සොහාබී බේකලු මේ හදීස් කරබන්නේ ඒ අල්ලාහගේ රසූලාය එමීහුන්ගේ තෙරෙන් ෆස්සාස් මීහුන් කෙත්තරියම ලිබේ දරුම හියේ නූනි තිමම්මෙන්ගේ තෙරෙන් ෆස්සාස් මීහුන් ලිබේ දරුම හියේ hadis kuravvi bal minkum Allahu akbar subhanallah fansa sahabi be kalun ketteri kam libe ajure libe algon mangi tere mihako ketteru kam ko jiya subhanallah emme mai be kalun sahabi be kalun naki hadis kuravvi khairul quruni qarni timan kadege faanu ge qarnu kam yulun sahabi ne emme mai bayaki timan kadege faanu ge sahabi ne emme ma bala algon men motti ketteri kam ko duwasta kur madiyefa mi duwas waru galon men ketteri kam ko wejji algon ge belibe ko kiha ajure sahabi be kalun ge fansa sahabi be kalun libe ne darum Allahu akbar subhanallah algon men me dannan jene mi duwas ko algon men hadis ko bi sahabi kan moti suwal kurawwa e Allah ga rasulaaye emihun ge tere fansas mi algon tere bawle munafiqum bas ehno algon tere ge bawle iman kan waraddaru daraja mihun bas ekahal fansas mihun libene darum hayya no hadis ko be ki ge bal minkum tiyaba mihun ge tere fansas mihun ge ketter wi malibe darum ay ehmi sahabi be kalun ge darum libi gannare mi duwaswaren alon mottiyasa e daruma hodu batta kalon menna hivvaru libe kannan jehne ifad hadis takun ifad hadis tak alon men nafs tak hivvaru libe kannan uri hadis ta bal minkum tiyabami hunga de sahabin na mukhato koro hadis koravi tiyabe kanun ge teren fassans mi hunga daruma libene e mi haku ketteru je alon men motti mi haro samang asa ketteri wanje he sama alun men kura komme kam ga dini alokamoga ketteri wanje he sama fituna ta falo fumetti miharo fituna ge sama mihar motti asa feshi fumetti fituna ge sama motti asa mi midwa soroga alun men sukuru alun men tere seba dini kan ta kura kam go jia lobi kura ko je buli koron alun na yagin hoti kudin nami fiku ho dar ful program ti kudin balang live wagutun deja dekade fandara ganna dies mi hum badame qur'ana ekama ki e kommen kuran nuje ekam ekkam gaves mihun nase hedderiwana kiwegem dine ekam ekkam gawate mi huriya kam gatte kudin jehene ketteriwa kettero kam kamage zamam yotti asa nabiy sallallahu alaihi wasallam ti midwasta annane kan sahabi be kalunna angawade wafa emi miyaduge program hisabun nimmalana madama inshallah ustaz nimmalana nabiya sallallahu alaihi wasallam abida bhattan je huri had ben nimmal halun men dengan hafta ko pashan insyaallah kiyerti mai sahabi be karna medu alun men bhattan je he adabutage wahaken emi alun so ustaz hama mati lista ka kiyala fa nabiya sallallahu alaihi wasallam ge akhlaqu libigat mattaka alun men kuran je kan tatta mi huri ha kam ge khulasa ya ki emme ayate koba wa innaka la'ala khuluqin azim hama kashawarun kalege faanwani maayvegen ma mativeregen ma khulagge matigaye ka ko to mi khulagge dibigannam beenun nuwani duniyege huriha ufalaka huriha mansabaka huriha hingmajhum libigen dane mi sunnatuga mi akhulag libigate kam ka wejjiya ustaze kuduna tiris hakame kiya difin mi tiris akan tikundin wana war rangala khulasa kon note ko gem yesi point the note ko gem westi kudin gesi kundiga bahattan ustad den farakon testu deru war rangala visnada fa insyaallah mi tiri sakamor itiko denna rangalo suware insyaallah demes dera ikudin me bikanta tatta khulasa ko fa note ko fa das ko fa bahatta te den anna do hege testa insyaallah mi bayin anna war rangalo suware takenge ya me de program nimma subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh